Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн 6 август 2023 жыл. Талас шаарында мал базар тартып берейин. Ошол Талас шаарында мал базарды тартып туруш сиздерге канчалык зарыл экенин билгим келип турат. Анда эмесе туугандар, мисалы үчүн 100 просмотр болсо, 50 лайк боло турган болсо, же болбосо 1000 просмотр болсо, 500 лайк боло турган болсо, мен зарыл деп түшүнөм, жума сайын тартып берип турам. Анда эмесе сиздер зарыл эмесин билгизип, лайк басыңыздар. Анда эмесе мал базарды баштайлы. Кой жагынан кирип баратам туугандар. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي Assalamu alaikum. Soğum çiçekler kaçadan? Ya. 12'den. Soğuğuna jarayбы? Жарайт да. Мына жакшы экен. Этти. Качкандар экен. Болушу канча болот? 11,5. 11,5-дан бересиз. 11,5-дан берем. Мал кандай болду? Алып атадым, сатып атадым. Я. Канча койлор? Чарба койлорбу? 13 ton. Semiz mi? Semiz koyulur iken 13 milyon. Koyunga bolu? Yutib qol. No, kozlar kimdik iken ya? Bular jaylodan tushdi. Soyunga jarayt da. Sal juqa kenet da. Baylash kerak ekan. Qanchadan shu kozlar? Urg'ochi. Urg'ochilar, mal bo'lgan. Qanchadan? 8 mingdan, ha? Mal qanday bo'ladi belki arzon qimmat? Arqanday, ha? No, bir qoro kimdiki ya qo'y? Shu qo'zilar bu. Bayga balalarni aytib qo'yish. Bayga. Ya. O'xshaydi ku. No, balalarni aytib qo'yish bayga. Ya. Voy sham 10 mingdan. Opton bu. 10 mingdan deydi. Bular qo'zilar da jalan, ha? Qo'zilar 10 mingdan. Bo'lar jer 10 mingdan deydi. Bu arasam bu bayga. Qancha ekan? Ya. 16. Bu charba uje so'yongo. To'yda aralabdi. So'yongo cho'ngo ekan 16. Bayga bu arasan qo'chqor bu. Shishak. Shishak bu. Qancha bahasi? 33 33 deydi. Cho'ng ekan. No, erkek qo'zlar qancha ekan? 7,5 million. 7,5 million. Qo'y qalaysing apar. Semenenka albatta o'ladi. No, qo'ylar qancha ekan qirg'iz qo'ylar? 13.
Bu ne para bayke? Жақсы екен, чоң екен. Şişekler bir tık şişek. Ha, şişekler mi? Şişek ek ötü şişek. Қаншаға шишек? Шишектер. 16 мыңға. Siz satып алдыңыз ба? Қанша oldu? 13 lira. 13 жарым. Semiz екен. Қойлар қанша екен байке? Чарба қойлар. Ha, bütün et tüylür eкен да. Балалары қаншадан? 16 мың, чоң 16 екен. Нарық шишек пе? Қошқар ал қанша екен? 10 мың. Қозылар қанша екен? 8'ler. Қошқарлар бұл бар. Bütün şişek bir oğul. Қошқар шишек. Et dükkanı. Қанша бұл? 11 жарым. Қырпақтар жақты көрелі. Ассалаумағалейкум. Қырпақтар қанша екен бұқалар? 36-38 отыр. Кем var? 36-38, а? Süleşiyoruz. Kem var? Erkek. Қанша айлық бұлар? 5 ay. 5 айлықтар. Музолар қанша екен, музолар? 20'dan. 20'дан, еркек ұрғашы? Burası. Ұрғашы 20 мыңда. Қанша айлықтар? 5 ay. Иә. 5-6 айлықтар. Местерге туғандар күз келе атат. Аш тойларға еттеу құнажындарды тартып берейін. Сойғанға бұқалардан да тартып берейін. Бұқа қанша байке? Кетті. Сатылат берген. Сіздік қанша? Иә. Қармат кетті бұры. Kaça var evden tutar? Söz ismi? Бұқа қанша байке? Kaça var? Қанша екен? Сойғанға жарай бі? Да, біраз байлаш керек. 90 еті біраз жұқарақ екен. Етті ұғынажындар бар екен, я? Сойғанға. Бұқалар қаншадан бұлар? 65'ten. Байлаш керек екен, а? 50'ye veremem. Қайсыны? Сойғанға бұ? Uydu 50'ye verem deyді біраз. Артаңырақ ұй екен. Yo, бұқалар қанша бұқалар? Қайсыны? Noğu? Қанша бұлар? Ya. Bası. 50 екен. Қанша айлық? 1,5 жастықтар 50 мың екен. Бұқа да? Күрең бұқа кімдік екен байке? Иелері жоқ бұл бақта? Korktun çıkan. Бұқа қанша екен қара бұқа я байке? 70. Бұл сойғанға болу жада байлаш керек пе? Да, байланат екен, а? Семіз құнажындар жоқ па екен, я, той ашқа? Нарко өтті өз жақта, бұқалар жаққа келу. Жоқ, сату тоғыз. Қара бұқа кімдікі? Бейлері жоқ екен. Чөз, жоқ, сөйле. Құнажындар бұл тарапта дейді. Бұқалар жаққа келу алып тұрмын. Сағын үй қанша екен же, сойғанға ой? Қанша екен? Сойғанға 75 мың дейді. Бұл қанша бұлай, мүке? Алдың ба? 55 туадат кемін әке үшіл, чаққан ұнайды. Той ашқа сойғанға. Salam aleyküm. Алейкум ассалам, қанша екен, я? 65. Сойғанға жара еткен туғандар. Soda жүріп жатыр. Қанша нені өріп жатады байке? 63 беріп жатыр ма деп? Бұға, 63-ге беріп жатады туғандарын оғылы. Көріп жатыр. Ет дүкені?
63 güzel. Yaş kumaydın ekan. Qanday bo'ladi To'xtar aka? Uyda uli. Bugun oydirak. Uydirib bo'ladi. Qurum. Quruqlana. Dağı. Bu sağ mı ya soyun bu? Sağ mı ekan? Qancha bu? 80. Ya. 80. Qancha sütü var? 8 9. 8 9 Neydi o? sütü var. No, sağ mı qancha ekan muz olsun benim? Ya. 95. Aleyküm assalam. Qancha tutu? 6 tut. Sütü qanday? Sütü жақсы. 10 yaxshi. 10 litrden aşık. Qancha beresiz bu? 90 болса. 90 bolsa berem deytme ekan. Nomerni aytib qo'ymaysiz, betma qazan chalatda keldi. 0702 81 81 07 07 20. Qayerdagi? Bunda Toshkent. Qayerdagi? Manasaylı. Manasaylı. Bular Manasaylı. bular. Bular muz o'smaydi ekan. Bu qancha bo'lishi? Bundan olsun. 90 beresiz. Qancha tutu? Bunu kadar olsun. Sütü qaymoq yaxshilik. Yaxşı. Ne satasizlar buni? Причина. Çöp bağış gerek olur. Çöp alış gerek. Atak mınay geyette gepsirler жақсылы uy ekan. Mınay tevençek emasmi? Yok. Joş. Jo'sh uylar ekan. Bu kech tuğup tura. Bir bazar oldu tuğuğa. Bir bazar. Qishda süt ichayotganda buni gimozada buyursa, baygancha. Allah razı olsun. Mına to'g'anlar nemese chalasizlar, uy izlep жүргөндөр көрүp chalib ko'rasizlar. O'tpay qolsa, mana saylan olib ketsеңizdер bo'ladi ekan. Mına ol жақта да semistler бар ekan. No, qara uy qancha bayka sani? 65. Ne uçu? Assalomu alaykum aka, bu so'g'im bu. Soğum da. Жылтырaytgan ha? Qanchanchi tutu bu? Ekini tug'an. Hozir qizir bu? Kızıl da. Stoğdan düştü. Qizir, et tukan. Qancha bayka bu? 75. Sizin et tukan. Derecengizchi? Bilmem. Hani bunlar gibi. Qancha bayka bo'lishi? Kança da oturuyorsun? Evet. 75. Aslında İsmet günü. Yo'q. Qancha 75. 70 ko'rayotgansizda? Görüyoruz hazır. 70 o'ylanyapti. No, qancha ekan ya aka? Qancha ketdi? 80 ga ketdi ekan. Ay, temiz uy ekan. No, kurangimniki aka. Aka, no kimniki? No kimniki no aka? Ketdi. Qancha ketdi shu? Assalomu alaykum. Meniki. Çıkar baykem çıkarıp verip ne? Qancha ketdi aka? 430'dan soyup verem. Tuşasın. Ha, bunday ya. Tigi olsa nayça gitti. Belki ketdi. Amnolar kimniki ya? Eler yo'qmi o seviz uylarni? Qanchadan da o'tibdilar? Eler yo'q ekan to'g'anlar. Yerda qunajim bor ekan. No, qancha ekan so'g'imlar? 65. Qanday taqsir? Assalomu alaykum. 65. Nimada so'g'imga jaraydi da? Voy, zınta. 150 kişinin tozu. Jash ekan ha? Yapacağız. Bo'lishi qancha bo'ldi bo'lishi? Bolşa 63'ten 70'deyiz. 65'te. Narkozda etdik ekan ha? Ay aldık böyle bılçıldaydı. Bular Jaylodan kelganmi yo baylanganmi? Yaylodan gelgenler. Jaylodan kelganlar ekan. Ekoten jash sinajimda. 65'ten. No, so'g'imlar ekan ha bayga? Qanchadan? 65, 68. 65 68 jash sinajimlar. Mana to'g'anlar жылқы жағына өтөйлü. Qunajinlardan semiz qunajinlarning baсын bilip aldыңыздар. Жаш qunajinlar 60'ның тегерек екен. Çoğurақтары 75-80 ге чейин. Азыр жылқылардан дагы соғым жылқылардан тартып беребиз. Жана чоң уй канча экен сагын уй? 90 жакшы уй экен,
No muzolu qancha? 70. Satib oldinglarmi? Nima? Ya. Qancha oldu? 16 ming. Qancha oylik ekan? Erkak urg'achi? Urg'achi 16 mingga satib oldi. Assalomu alaykum. Kuluk taylarga deyman aka. Uchalari boshqacha-ku boshlari. Qancha dot? 50 mingdan. Bular shu kesda taylar ha? Qancha dot? Tazagan bular o'xshaydi. Eko'teng erkak ha? Ha, urg'achilar ekan. Tay qancha boyga? 40 ming. Bugun julqasi-ku? Ha, jilqasi. Bugun julqasi ekan tug'anda. Hal bar jaylovda yuribdi negizi. O qulun qancha ekan qulun? 25. Ucho'zi yaxshi ekan ha? Ertandan seniki tushdan keyin meni. Be qancha boyga be? 80. 80 so'g'im bu. Kimlayli? Bayta. Talas jarnama YouTube'da. Bu tay qancha boyga? Qunan bu? Hay. Nima o deymi? Chicago deymi? Tipa aralashdi. Aralashgan. Qayerdiki? Arlovka. Basich Hozir 99. 90. Nomeringizni aytib qo'yingizmi? 702 0702 77 77 12 27. 12-27 boyida cho'ng ekan, michozda kelishgan ekan. Qancha berasiz? 80 ga so'rab. 80 ga berib yotadigan. Yaxshi jul qolchira ekan. No, bayka, so'g'im bu? So'g'im. Baytal kene? Baytal. Basich 87. So'rab turib. 87. So'g'imga tayyormi je da biraz pishirish kerakmi? So'ysadirlar bo'laveradi. So'ysadirlar bo'laveradi. Semizliklar marketga o'xshaydi. Qancha ekan bayka, so'g'im bu? Qanchada otasiz? 95 ming. 95 ming. Bo'sh 3. 92. Sizniki? Talas jarnama. No, tor kimniki ekan bayka no kurang. Qancha? Satılıp ketibdi falan. Al naqda. No, so'm kimniki baykalar? Qanday jo'may? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Bu satılmakmi? Ya. 140 deb qarab turgan. 140 deb qarab turibdi. YouTube. Bundan alındı mı? Bu alındı. Qanchaga alındı? 16 ga. 116 ga. Bu tamayli Yekeli. Tamam. Yekeli 116 mingga aldıslar. Yaxshi aldıslar. Qanday bo'ladi o'zi bozor so'g'imlar? Uyda Qanday? sodalashganga jarasha. O'g'il, savdo. No, qancha yosh o'zi? Jamilan alganmaydi. Qancha yosh? 5-6 turgan deydi. 5-6 tug'an be 116. Sonday. O. Ova. Bunları bir kelişken diye var. Fırçışın. Qani ko'ramiz. Nolar kimniki ekan ya so'g'imlar? Aytingizchi aka bag'larini. Bağlar nardı 110 döktür. Nar. 110 degan ko'k bu. Yok nar. Ha bu ha? No ko'kchi. Kökte 105'ke verem döktürüm var. Bulch cheti. Osa bana ötüyor. Qancha yil chiqadi aka? 1,5. 1,5. No'ch Bunlar böyle qanchada o'tadi? 115. 115. No, yaxshi ekan tamay ekan. Bir deyin ha. Non bilmaysizmi? 115 ta. Sırtqa chiqamiz bu. Tamam, tuğanlar. Bol yol menen. Men sizlarga tartib berdim. Sırtqa da bir bey var deydi hozir.
бээ боюнча да силерге маалымат берем. Могу жерде аябай желини чоң үй бар экен. Могу канча деп атасыздар я? Канча сүтү бар бунун? 25. 25 литр сүтү бар экен. Канчанчы тут? 7-ci. Ya. 7-ci. 7-ci. No, soğun kança eкен эжеке? Боз bu. Soyğongo 72 deydi, etti eкен. No, kunajınlar kança eкен? Ya, soyğongo? Kança? 75 semiz. 75 bin semiz eкен. Kanaka. Bu. Bu soyğongo. Soyğongo da mallık adam. Kaçıncı? Ha, vaşta tuvalet. Вообще тура. Kaçıncı tut? Üçüncüsünü Yaşı? tuğuş gerek oldu. Üçüncüsünün tuğuş gerek bolçu 5 yaş. Azır kança neme çıkat? 1,5 yıl kassa. 1,5 yıl he? Çoğun kene boyda. Mallığı da yakıştı. Ha bu ne? Kızır kalıp koydu. Aldık da biz halavuz satmışlar. Kançaga veresin? 140 totu. Kendi Kemi kança gemi? 135. 130. Nomerini sayıp koyuyorsun. 709. 709 85. Neden o? 85 00 36 kayırdı ki? Bir numara al. Yürümaral tuğanlar. Үйдө da бар mı? Var bu. Егер тойго ашка жылкы издеп жүрсөңүздөр төмөндөн номерге чалсаңыздар да болот экен, жылкылар бар дейт. Ушул жылкыны да 130га беребиз дейт бээни. Туалек дейт. Сондар видео лайк басып коюңуздар анда эмесе. Жыйынтыктайын. Музо канча болду байке? Кайтты. Канчадан кайтты? 30тан кайттыбы? Assalamualaikum.